medewo ekọ Kpandai mansini mu ensu ano eden etoye ema omafo bi e won potemo tisiw ene lonto ensu asese wo monioma wo majapade nyina akone abadie ho ayeden omafo na ensu aka wo majapade no ede adesre eto monten so se wo mu ehiamoa. Jonathan Eye, assemblyman ewo Lonto electoral area. Wani amani boni enko twetwe mu ene wadi tuja se na nsen insu ya ato aso nti no. Ama ekwan ya eka Lonto ene Klupe junction. Eto mu kosalaga eko Kpandai mensine no ebumu no. Sesei esu nyina yiri a ne senti manfo timpotemu ahodo eben ho no mu nyina no. Wontumi eni akwane aba. Okire mu se ensamso ewo sankro yi nyina mu no. Ensu ayiri afaso ya ne senti ehyen moto eni nipa kura entimi emfa kwan no so agise wonom ede kodo na etwa nsuo no senti wode adesrede ato aban mu se woma wonom emmoa nkrumi nu yi two electoral areas a nsuo ya asai kwan no a ka entimi nkoho enti omo ndoba nyina omo nye bi no ma ombeba beto yeto sumi nu nso omo clinics anase beja wa chip compound na Lonto ewo health center facilities nyina no obia bibi ha no efiri mu a ombe refer ni bia no be den se nipa no mode ne be kosalaga mani boni to aso ene manfo bi a wonom ati nkro yi mu etwetwe nkomo na adesuafo ene adwumayefo a esesenka wonom pie eko school mu ene adwuma no wonom akafie esan sede ensuo ahiri afa akwan ne nyina so na truck ba ko pa ewukrum honom no ena etumi fa ensuo ni mu ane sentia no ena manfo dodo na etena mu aditwa ensuo no ye clinic a ye wo no hospital ye wo no ye clinic nti esra ban se so mo refe obi a ni kwan a ye de befa so nti esra ban se enya ban kwan nji wo su biara obetumi aboa ye no ehia emmoa efiri aban ene nji wo point omumra meboa ye kuro no sese abedwumayefo embra meboa ye nso no ensuo nti no ye nya aboafo bia ye ndoba ye bibia se ye ntimi nko salaga enti ye srega na ban se ehia emboa efiri omho apefo awoka omo a ye ntimi nya kwan emfa omo nko salaga nsu agi ye kwa nyina enti ye sra ban se omboa ye ehia omo mboa ye nema nyina se